Ni hindi ya igongona ria gukungwira miaka 100 kuma riria kanitha wa AIPCA wambiriirie guku bururi-ini hindi ya kurwira wiyathi. Mabura maria matongoretio ni atungatiri anene kanitha-ini uyu kiharo-ini gia Kasarani, President William Ruto na munini wake Rigathi Gachagua magikinyia gatagati-ini ga kihiri kia atongoria angi. Igongona-ini riri President aiteka kugathiriria unyitaniri wa kanitha na thirikari akigweta unyitaniri wa kuguna Kenya kwitukira miathanire mirungireru. Hakuna Mkenya tena atauza mali yake kulipa gharama ya hospitali. Tunataka gharama ya hospitali ilipwe kwa taratibu, serikali ya Kenya itapanga. Wagiba irio gatongoria hari itariria maundu maria President atanyete kunina kaimana hari ya Kenya kuria ninge President eranire kugacirithia ruhonge rwa githomo kwitukira kwandika wira arutani 2020 hari mwaka uyu. Tunazidi na kumuomba Mungu atupatie tena mvua mwaka huu na miaka yajayo, ndio tuweze kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula. Kuona kanitha wa AIPCA ukoretwo gumirwo ni ndugamano cia utongoria mahinda kwa mahinda, unyitaniri uria wonanitio umuthi ukagathiririo ta njira ya gucokia kanitha uyu hari hagiriire. Na nikatafuta Rais Uhuru Kenyatta, na mimi nataka nimshukuru kwa sababu alichangia sehemu kubwa kuunganisha kanisa letu. Historia ya hii kanisa ikiandikwa, wewe uko na ukurasa hapo. Kutakuwa na sura moja itakuwa inaitwa vita ya Kanja, na sura ya pili itakuwa inaitwa vita ya Keno. Muthikafu munene uria ureketie kuria mwihitwa na gaitiririo maguta gutongoria kanitha uyu Archbishop Samson Muthuri akagwetwo ta kionereria kiega kia ati kanitha uyu ni ureketie gutua matua ma kuriganirwo ni maria mahitukite na kurora mbere. Despite all those challenges, this church has grown both spiritually and even physical infrastructures. We have a number of institutions that are held by this church. Others we sponsor, like secondary schools. Mimi nafurahi sana kwa sababu hii kanisa ikiongea sauti moja, we know our government is safe. Sababu hawa ndio serikali. This is another government. Kurigana na mwandiki munene bodi nene ya gucira kanitha-ini uyu Bernard Maina, kanitha wa AIPCA ni ureketie kwandika rekodi njeru na gutiri undu ungiuka ucoke na thutha kwa ihinda riri. Tutige riganirwo ni kugweta the deputy president wa hindi yo na niwe president wa thaici tondu niwe wa mbere kuga ni njetherwa thuri maigana na independent na tungatiri tuikare thi majire moranagia ki nigetha thirikari ona rihe thiri wa kuiguithania andu aya. We admit at one point we differed. And when we differed, we came to a sense and said, why should we quarrel all the time? Ikundi tiganite kanitha-ini uyu ari hamwe na gikundi kia mbeu njithi ikonanie mwihoko munene wa unyitaniri uyu hari rucio rwa kanitha na kweheria migayukano. Tondu mwaka uyu activities ya youth ta drama festivals, music festivals, national youth conference, riu ti thatu, riu ni imwe, it is one function and we will do it as one and a joint one. Mbeu njithi ni kwirutaniria muno ni tondu nikio gikundi kiria giatuika vibrant muno thiini wa kanitha, koguo ni makwirutaniria muno nigetha nao makinyithirie uiguano ucio athie na mbere na guthie na mbere muthenya wa umuthi. Thutha wa kanitha wa AIPCA gukorwo na ndugamano cia mahinda kwa miaka miingi, riu kanitha uyu ni wiguithanirie kunina ndugamano ici na gutigirira kanitha ni wagia na thayu na uthii wa na mbere. Ndini Kameme TV kuma kiharo gia Kasarani, kaunti ya Nairobi. Ritwa rakwa ni Bataru wa Mwangi.